Mak mementu imam tu, ai bom yok medal ni batu mementu. Ai bom yok medal ni rapi. Mayang tai batu mementu tu. Yo ikan ka trophy naka Uttarakhand Association of India. But ngayo na bangalawan represent na po Asian Game. But ngalajop ngalayo bronze medal. But ngadairu bayo medal banikong du jongka Meghalaya berkawehi bangayaro represent jongka Meghalaya berkawehi di banga banikong du banyo baru ngapoka Asian Game banyo represent India. Siap musuh berkumpul kajing sungguh yuk belai terkenrat pelari sumaringi way piway nadu kesengi ke bangilalet nang ni nadu ke pendai terik hadu inda poi sete haka lai poi terik nang tak sedang jelek kai terik hadu sau terik hadu minawan paisan terik hadu tak sengi kalau kai ke ba nyesuk tenat kumka association bo belai lori sumaringi way piway ikena ke ba ndon kinu kinuru wayo pedang Jepang sistem rezultan kena paisuk pesan pedang kita lain dan kali yang kembali Thai Association di pedang subha keju hopor tang dah ketin ni kempen krek iki sentiu ni pen krek iki skot ni krek inu kijai di penkup don puram yaki regalo nak kali yang juga kum presiden hapo kembali Thai Association of Meghalaya baringkat bagi presiden ki barkuai ki members wala kimdon ru makin silong tekene kecing pedang sobhai ki kalau nak yang ka association ngaso ban ai ka kublai si kadai nak yang ki kena jungi dibrala ban le kai bha ban le simbatai ha katai ka 7 Yumai Youth National Muay Thai Championship ka balong nadu siterik ba hadu sauterik bal ha katai ka championship ngiladon kumba arprat legitim bat kumba arsan teliki state kiblan bersimenta kibla affiliate bagi United Muay Thai Association of Meghalaya. Dan kalian ke Muay Thai Association Meghalaya ikena ngilai lebha ngilayo yu gol sau potuli ban ngilayo yu silver sau pusau ban ngilayo ru yu bronze kuma arplai teli. Total medal kalong sispa lai teli dengan semua bakadai kesin ke Bengkong bana kalian jong ke Muay Thai Association kat banang mi kipor kat bani ya kipor nakawai ka tournament sakawai ka tournament ngai baki kena jungi kidan pedang kajing baki improve no mun inang kio kemun penia kajing tebet kajing lekai Muay Thai nang mi banang kat banang ya por kemun inang yo ya kalat nang la ban wara ban sei kena kinoi lekai ban ra ya kana mi kuburam men ha kaning idangwan haka 7 Yumai National Senior Women and Women Championship kabalong hangtai po Hyderabad hangtai lala ban wara second kadai ka kerdan ke bar bat menta ke belong pat hapo Uttarakhand hapo hal dua ni kabadai hapo ka Indira Gandhi International Sports Complex Society dek lalong ke Meghalaya kadai ke ba champion team ha kadai ka championship ka bar kadai ke buan kadai ke Assam bat kabalai kadai na po UP